Okay. Thank you. I'm happy that today we are back together. Today we will see a lot of things. The first thing that you need to do is to listen the dialogue. We will listen it once, each one, and after to listen it, you can take some notes, and I will spoke about some words and how we also you can learn a lot of. We will see a lot of things about I have some joke that I need to say to you to tell you. Then don't go away. Stay in the video. I will explain you a lot of things. I think in the previous video sorry, in the next video I will change the format in the way that we can learn a lot of. And also I need to know if I need to continue in English or in French. I think in English I have a lot of students speaking in English. Is that why I decided to speak English? But if I can speak in French or I don't know, let me know. But let's go. First, we listen the dialogues. Mwaramutse neza, mwaramutse n'amahoro, egome n'amahoro, aho ni vyiza, mbega ubu turi saha zingahe? Harakeye mugenzi, amasaha ageze kure, ntubona ko n'izuba ryamaze guseruka? Emwe, ubu nyene ni saha 2 z'igitondo n'iminota 43. Yo, harakeye gose, ataco ndakora, none umbonera isaha 3 zibura iminota ingahe? Isaha 3 zibura iminota 17. Ha, urakoze, reka ngire n'ingoga nkora ibikorwa vy'uyu munsi. Egome, nyarutsa. Amahoro mugenzi, n'amahoro ko uzindutse n'amaki. Aha ntubona ko iki ryaheze, imvura yatasuye. Ngiye kurabaho nzorima mbe ndahategura kugira imvura iguye nzoce ntangura kurima. Ariko none ndakubaze, aho waravye ubona ko iki ryaheze neza? Mugenzi, erega iki ritangura muri Rusama, kuko niho imvura iba iri kwirahera. Rero tugeze muri Nyakanga, imvura iba isubiye gutasura, twinjiye mu Rushana. Menya neza ko iki riherana n'ukwezi kwa Myandagaro. Navyumvise ivyo mbwiye. Ego vyumve cane utahure ko ubu turi mu gihe c'imvura kugeza muri Kigarama. Sawa, genda amahoro, nariko ndagutevya. Sawa. Amakuru maki ni meza, nawe n'amahoro? Egome, ubu n'agahengwe, urabona ko n'akazuba katse. Ego, nanje ndiko ndegeranya imbuto z'agatasi. Aho ni vyiza, uvyiteguriye kare. Erega mugenzi, agatasi ntigateba, kubera umwaka uba utanguye. Ahubwo nyene, wewe, ubwo wavutse ryari? Burya ndaramvye, jewe navutse igenekerezo rya 24 Rusama, umwaka w'1978. Aho rero ufise imyaka 46 muri uyu mwaka w'2024. Asha, urabitoye niyo nyene, ntiwumva ko ndayijanye? Ego basi, niwubahwe cane. Sawa rero, reka ndakureke wibandaniriza utwo warimwo. Nari ndahaciye ndabe ko mu gihema. Sawa urakoze, sindaguherekeje, wihangane tuzosubira. Sawa murakoze. Okay. Sorry, I was thinking about a lot of things. And today I don't want to speak about only to speak about words and to explain everything, but I want to do another format. I can, yes, I can tell you some joke, not so joke, but some story that you can, some story it's happened with me. And why I want to do like this is, the goals. Your goals is to speak English, to speak Kirundi. Sorry. And if you want to speak it, you need to have a way to speak it. It's like to have a way, or you feel good to explain something. For example, if you need to search your words,
it's not so easy. And you need to understand that if you don't speak, you will not improve. I can give you an example. If I take, I don't need that, but I remember one day I was just, yes, I was saying, oh, uh, your baby, I just said, your baby is keeping his eyes open. And I use it, I said, arimaso. Eh, it is, is that, yes, it's the way I wanted to say it. I was not with the a complete vocabulary to explain what I wanted to say. And another person use another verb, gukanura, is another verb to explain that to have eyes open. What I want to see with that, what I want to say with that, sorry, I want to say that there are a lot of thinking, so much. I cannot lie. Is that why it's very urgent, important, crucial that you follow the formation with us if you want to speak Kirundi or Kinyarwanda or Swahili. It's very important and we will help you to go in the right way. It's that I wanted to say first. After here, yeah, like you can see in the vocabulary, today I wanted to speak about this form. It's mean uh, séjour. It's a day. It's like it's for example, it's coming from the same verbs like bwakeye, and like you can see here, it's mean to be day. But culture has other meanings too. That is depending on the use that you do. Then it's very interesting to not to see only word vocabulary. That's why I remove in the next video. I remove vocabulary because we need to speak just to speak. You need to speak to understand something without using the vocabulary. Also for the hours here, I put. She said. Nisa Zingai. But you need to know also most of the times for the hours people use most of the time the Swahili sentence, the Swahili way. They said Nisangapi, Nisangapi. And after sometimes the answer is also in Swahili. And yes, sometimes you can listen that is Sambili. Is that why it's very important to know to count in Swahili until 12? I think it will be good. And also for the hours, you saw that, you can see that is right, is Zibiri, it mean in English, the second hours. Is that mean two? It's like 2 hours. Hour is like hour two. And to know the right hours, you need to add it 6 hours. And you know, 2 plus 6 is 8. Okay, it's 8. And here in the dialogue, you see that he said, Nisa zigitondo, hanyuma it's about iminota mirongo ine n'itatu. I don't think there are no other form that I want to know to explain. Some way of speaking. Umbonera isaha zitatu zibura iminota ingahe. Umbonera. You look for me. You see for me. Saa zitatu miss minutes. How much? How many minutes? Miss it. It's like a question. Oh, okay. And I understand that it's tatu yani ni kuvuga
In English, we will say it's 9 o'clock. Yes, it's 9 o'clock. Missing some minute, but minutes in guy. How much minutes? And some, yes, you need to understand some part of that. In the second dialogue, it's a lot of difficult words. Kuzinduka is used to get up early. This word is very used. It's very important to know. Utasura is to begin to rain. This word, for me, I don't use this kind of word. And also some month. I think it's very interesting for you. You just have to look. For example, I have, this is something that I wanted to say. I will say to another video. But if you have problems, you go in this site and you can write, for example, September. And after you will have the word in Kirundi. It's very interesting to know by head all the months in Kirundi and also all the days, Monday, Tuesday, etc., etc. It's a good exercise for you. And about vocabulary here, I think if you have question, you can ask, but it's not something too difficult, I think. But this kind of dialogue is helping you to have a way to understand that there are a lot of words to know, to listen more and more dialogues, and to speak with us, and to understand the importance to take a decision about your own formation. After there are a lot of some words, for example, Akazuba Katse. For example, this it's okay. For example, Kuramba, to behold. Sometimes in English you can say, oh, I want to behold, to be there. You understand? It's easy, but here you understand that there are verbs behind. It's not why it's not needed to look by yourself on the application. No. Don't do like that. First, listen how the people speak. And after try to understand and try to imitate the way of speaking. I think it's the best way for you to improve. And with our team, we will help you for that. Okay, I think for today it's okay. There are some exercises here. If you want to take some notes, I don't think it's good now to take some notes. It's very interesting to listen and to say, okay, I finished the video, but what I stay with, what word I kept it. This is one. Also one word only. It's okay, but you need to improve each day, each video. Okay, thank you. Ndabahaye ikaze mwese abo twariko turakurikirana ikiganiro canke ibiganiro. Nukuvuga yuko muri bino biganiro twariko turumviriza canke twariko turakurikirana harimo amajambo menshi atandukanye, ariko none ayo majambo atwigisha iki? Twumvisemwo amajambo ajanye no kubaza ibikorwa, kwidondora. Umuntu akidondora akavuga, bisigura yuko igihe cyose umuntu ashatse kwidondora mu kwivuga arivuga we ubwiwe, izina ryiwe, akavuga icyo akunda, akavuga icyo akora, akavuga n'ahaba. Ivyo bituma uwo ariko araganirira ashobora kumumenya cyane, kandi bakaganira bazinanye. Biraryoshe cyangwa biroroshe kuganira n'umuntu cyangwa kuyaga n'umuntu
umuzi yakwibwiye yakwidondoye akakubwira izina ryiwe n'ahavuka n'ahaba akakubwira n'imyaka afise akakubwira icyo akunda n'akazi akora. Turumva kandi ingene umuntu ashobora kuvuga ahantu canke ibintu akeneye. Ni ukuvuga yuko igihe cyose hari ibintu ukeneye birasaba ko ubibaza abandi bantu mu gihe atavyubuzi canke atavyuba ushoboye. Niho rero twumvise ikiganiro kitubwira umuntu yariko arabaza umuntu yaheruka kera asanga nawe kubera yamuheruka kera byatumye ahinduka aratangara atangazwa n'ukuntu yaramubonye bituma avuga uko ari uwo muntu aramuvuga mu bunini aramuvuga hose. Turabona canke turumva n'umuntu yariko araronderaho ashobora kugurira ibintu ingene ahavuga. Kandi ikindi kintu dukwiye kwitwararika cyane nuko igihe cyose imbere yo kuganira n'umuntu tumanza kuramukanya twisunze igihe canke umwanya tuba turimwo, nimba ari ku murango, nimba ari mu gitondo, nimba ari ku mugoroba, tukamenya indamutso dukoresha mu kuganira n'abantu canke mu kuyaga n'abantu. Rero bizodufasha cyane canke biradufasha igihe turiko turaganira n'abantu tukamanza kwidondorana canke naho tukamanza kuvuga neza ikintu ushaka canke tukavuga ikintu dukeneye tukakivuga mu buryo busiguritse neza. Ivyo biradufasha cyane no kumenya umuntu no kumenya ivyo dukeneye no kumenya ibikorwa dukwiye gukora. Murakoze.